check, check. Check. सुरुवाते गीत घेऊया 832 सर्वेस्परा मुखार येयात. सर्वेस्परा मुखार येयात ताकदीर वसूया दोतीर खडो आमचे दारोर दाखवा काढूया आखी प्रीतम सगळा संसार ताच्या हातात आसा उंचूच पर्वत
देवाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजे भयणीन भावनो, आमी सदांच देवा सरशी येता आनी आयताराची म्हणून तूं आमचें जिवीत सगळीं जाणां बरोबर जेजू सगळें सादता. कित्याक लागून? कित्याक जितली आमी जेजू बरोबर रावता तितलें ताचें रूप आमचे मदें अदीक घडोवन येता. मिसांत आमी सगळीं जाणां आमचें जिवीत सगळें ताका समर्पिता, पूण सगळेंच आमी ताका दिवंक जाय आनी तो आमकां सगळें आपलें बरेंपण फावो करतलो. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया. तुमची खाजगी मागणी देसां आसा ती मनांत दवरात आनी आतां आमच्या पातकांचें भोगसणी मागच्याक आमी हें मागणें बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोपदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया. सोर पोदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तूं सगळ्या देणाचो रोचणार आनी धोनी. तुजे असल्या धोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोष मेळो असो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता.
शासनाच्या शासनाक आमेन. देवाचे उतर आता आमी चिंतून ऐकूया. मालाकियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सोळट्या आंकट्या पोरी एक दीस लागीं पावता आनी सोगलीं गोरविश्ट मनशां आनी खोटें करतात तीं सुकलोल्या तोंडा सारकीं जातोलीं. ताचें मूळ आनी ताळ दवरी नासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो. तोलबारांचो सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भोक्ती करतल्यांक प्रामाणीकपणाचो सुर्या परसळटलो आनी ताच्या किन्नांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो स्वभाव जातलो. मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. सगळीं म्हणया, मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. किन्नोऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळीं वासंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुत्तुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तणतणीत वाखाणणी कर. सबाब, मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. दोर्यातोर उपोट बोल्ला, दोर्याची गाज आयकून दी. प्रितूम वस्ता जिवानी, तांचोय आवाज आयकून दी. नदींच्यो ताळयो पेटून पर्वत आडून सोंतोसान. सबाब, मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. सर्वेस्पोर पळे आयलो. आख्खे प्रितुमेची तो मुनसुबी करूंक आयला. मनशांची नीत करतलो आनी सोमेस्पोर्सांची न्यायनितीन जातली जोडटी. सबाब, मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. बागयोन पावलून तेसलोनिकाक बरयलेले दुसरे चिटे वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तर जाणून. तुमचे मोदें आमी आसल्या तेन्ना आमी बेकार नासल्या. न्हय म्हूण कोणाच कडचें फुकें जेवंक ना. पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक कश्ट करून आनी हारपीत जावन आमी दीस रात वावर केला. आमकां स्वता नासली म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नामणो करूंक दवरूंक आमी अशें चिंतलें. देखून आमी तुमचे मोदें आसल्या तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेमचो कोणाक वावर करची कुशी नात तो ताणें जेवचेंय न्हय. तुमचे मोदें थोडीं जाणां बेकार भोंवतात आनी सगल्यांत घुसलोल्यांत म्हूण आमी आयकलां. तसल्याक आपल्या हातांनी गोपचीत वावर करूंक पोट बोरात म्हूण सोमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हुकूम घालता आनी तांचे लागीं प्रार्थून मागता. देवाचें उतरें. देवाचे वडकार. उदगाराक सगळे उबी रावया. Soy सर्वेस्वरा, soy सर्वेस्वरा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्वरा, soy सर्वेस्वरा, soy, 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 soy. घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Soy सर्वेस्वरा,
जय सर्वेस्परा, जय 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 जय, जय सर्वेस्परा, Soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देव मंदिराची गजाल करून ते कांय बरे फातरांनी आनी भक्तिदानांनी नेटवयला अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातराक फातर उरचो ना तसले दीस येतले ते सामकेंच मोडून उडयतले. ताणें ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली खुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणेन फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी ताचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडाची खबर आयकोशात तेन्ना आखांतून नाका. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें ताका सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राजांचेर राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडली बुकां जातली, वजेची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडलेल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार आग घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आधीन करून बंदखणीक घालून राजा आनी राजपालांच्या फुड्यांत ओडून व्हरून धुमाळो दितले. स्वताची गोबाय दिवंक वो तुमकां सोयग जातलो. म्हणटच कसलो प्रतिपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोड मनांत दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडकूंक आनी तिचेर परतून उलोवंक तुमच्यान सगळ्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरां, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मागतली आनी म्हज्या नांवांक पासत सगळीं तुमचो द्वेश करतली. पूण तुमच्या माद्याच्या एक केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे थिरायेक उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान यें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. हे शेवटचे दीस येतले तेन्ना आमी कितें म्हणून करूंक जाय? एक पाट अशें चार्ल्स बोरोमियोन आपल्या बरोबर कार्डांनी घेवताले तांकां विचारलें, आतां आमचें मरण जायत जाल्यार आमी कितें म्हणून करतले? एकलो म्हणूंक लागलो, हांव कुमसाराक वेतलो. दुसरो म्हणूंक लागलो, हांव मागण्यांत दिमी घालून रावतलो. तिसरो म्हणूंक लागलो, हांव बँकान वचोन आनी लॉयराशी वचोन सगळें थापटीप करतलो. तर ताका ताणें विचारलें, तूं कितें करतलोय? तो तसोच कार्ड घेवन उगीच आसलो. तूं कितें करतलो काय म्हणून ताका परतून विचारलें. तेन्ना ताणें अशें सांगलें, हांव म्हजी कार्ड घेवतलो. जेजून आमकां सांगलां, तुमी कितें करतात तें करीत रावात, भिवू नाका. आमी केन्ना भियेता?
जेन्ना एक वस्त आमी करूंक जाय ती सारकी करिना तेन्ना आमकां भिरांत लागता. आतां म्हणात तुमी अभ्यास करता वो काम करता तें आमी 100% तर करीत आसत जाल्यार आमकां भिरांत आसची ना. दुसऱ्यांनी कितें म्हणलें जाल्यार आमी घाबरची ना, कित्याक आमी कितें करूंक जाय तें बरे भशेन करता. आनी करतना कशे भशेन करूंक जाय तें आमकां कळीत केल्लें. जेजूच्या नांवान आमी जियेता, जेजूच्या नांवांत आमी सगळें करता तेन्ना आमकां बिलकूल दासची आसची ना. कित्याक ताचे सोबे आमी आसत तर आमकां सर्गीचें राज मेल्या उपरांत मेळटलें. ताका लागून आमी जें करता तें करीत रावया जेजू सारकें. पूण हांगसर आतां दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां थोडे थंयसर लोक आसलेले ते सलोनिकारा ते सर्गीचें राज आयलां म्हणून खातात पियेतात जेवताले. हेच भशेन जेवंक जाय न्ही? वय ते भशेन जेवंक जाय खरें. पूण जेजून आमकां कितें सांगलां आपल्याच पासत जेवंक फावना, आमी दुसऱ्यां पासत जेवंक जाय. तेन्नाच की सर्गीचें राज आयलेलें आसा. जेन्ना आमी आमचे कुडीचो परामर्श करता आमकां तर एक थंयसर कितें चाबलें सोरोप चाबलो ओ विचू येवन ताणें आमकां येवन दागो दिलो जाल्यार आमी कितें करतले? तशींच रावतल्या? ना, आमी रोखडीच ताचो परामर्श करतल्या. तेच भाशेन आमची भाव भयणां गरजेंत आसात तांकां आमी पावोंक जाय. कित्याक लागून? कित्याक आमी सगळीं जेजूचे कुडींत आसा आनी ह्या कारणाक लागून आमी एकामेकाचो परामर्श करूंक जाय. आमी आमचेच पासत जिवंक फावना. ह्या आपलेपणान जियेत तर थंयसर सर्गीचें राज येवंक ना. तर भयणीन आनी भावनो ही आमी मनांत दवरया. सदांच जेजू सोबें दुसऱ्यांक आमी मदत करता तितली आमकांच मदत जातली आनी आमी खुशालकायेन जियेतल्या. आमचे सगळे हात अशें उलटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू सोबें आसा ताच्या नांवांत आमी जियेता हें आमी कितलें आयकलेलें आसा. पूण ते भाशेन आमी कित्याक करिना? करता. पूण 100% तशें करूंक जाय. तेन्नाच की आमी संतोशान, शांतीन आनी उर्बेन दुसऱ्यांक बरेपण दाखोवंक आमच्या उतरांनी कोन्यांतल्यान आनी चालींतल्यान हातून आमचें जिवीत सादतलें. तर हातून आमकां एकचार सहभागिलेपण आनी मिसांव आमकां घडोवन येता आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सारूंक लागता. जेजू आमकां सगळ्या जाणांक तुज्या एकवटान दवरिल्ले आसाय. तर हो एकवट खोलायचो अदीक आनी अदीक आयच्या मिसांत जावं आनी सगळीं आतां आमी उबी रावन जो भावार्थ आमकां जेजून उगडापो केल्लो आसा, बाप ताचो आसा म्हणून आनी तो जावन आसा वाट बापायची आनी ताणेन आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिवन ताचे भाशेन कशे भाशेन जिवंक जाय त्या त्या वेळार तें हें आमकां सांगलेलें आसा. तर त्या प्रमाणेच आतां आमी उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोप मानता देवाक, सोडपदीदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारी थांब जल्मलो, 5 म्हळ्यार खायत आनी गोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेल्ले मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यातलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोडपदीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थांब जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुकी करून येतलो. सोप मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, बातकांचे बक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, ह्या वेळार आमची मागणी आतां देवा बापा मुखार मांडया. तुमचे थिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात ही जेजून दिल्ली शिकवण काळजान बाळगून ह्या वेळार आमची मागणी बापाक विस्वासान उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या पोरजेक तिच्या पयणांत सांगात दिवंक आनी आपली भारताची यात्रा थिरायेन चलोवंक तांकां मार्गदर्शन, उर्बा आनी फाटबोळ फावो करूंक देवा लागीं मागुया. दया बाबा
आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो आदाव पळोवन आसतना पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक आनी ओदूक करून दीन दुबळ्यांचो उखोल करूंक गरजेचे उपाय घेवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. दया बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. आमची गरीब आनी गरजेवंत भावा भयणां सासणाच्या जिविताचे वाटेर आमचे सांगाती चलतले यात्रेंची वांगडी म्हूण वळखून तांकां मानान लेखून आनी तांचे सोवे मोग मोयपासाचे संबोन सांबाळून तांच्या गरजा आकांताक पावूंक आमची मोतीन घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. आमा सोमेस्तांनी सोमयाच्या दुसऱ्या येण्याक बरवाशेन वत्रेकून रावतना सोर संकोश्टान आनी आव्हानां मदें भारताचे आनी बरेपणाचे थिरायेन फुडें पावलां मारूंक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. आमची खासगी मागणी आता देवा बापा मुखार मांडया. दयाल बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. मोगाळ बापा, तुजो मोग सासणाक तोखपाचो ह्या तुज्या सासणीक मोगान तूं आमची जतनावन घेताय आनी वाट चुकलेल्यांक बऱ्या मार्गार परत हाडटाय. तुज्या पुता जेजूच्या दोबाजीक येणेच्या ओतरेकान ताणेन दाखयल्ल्या जिविताच्या मार्गावेल्यान थिरायेन पावलां मारूंक आमकां वाट दाखय आनी आदार दी. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 35 C17 गोवां कोण्यो बारीक होळक्यो. गोवा कोण्यो बारीक होळक्यो उड्या जाता जिवा पासो. मोच्या बाबा म्हणे वांगडाची सुबितो जिवीत मोचे मिसार भेटून जाता मनशा. जिवा उडो पसण करे मनशांक सोडून जिवीत सोडून खुशेन बापा जेजू सोबेन वोमता तुका जिवीत मोचे. मनशांक सोडून जिवीत सोडून खुशेन बापा जेजू सोबेन वोमता तुका जिवीत मोचे. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सरपोतीदार देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवन आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं
या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्पकालीन सोर्बतायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवाळेन तुवें मनशा कोळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमच्या सोडवणार करून धाडलोय. जे जेजू सोबे तुका मानताले तेंच आमचेय सोबे तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांक आमचे जिणेंत जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Doloroso sorvespor tu. Sorgani संस्कार बोला तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोडाचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोठुया. सोम्याशी तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी यात्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार जाले च्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरमेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळ कमळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुजे पोती बागेवन झुजे बागेवन दवरूंक दोत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा
सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्ले मागणे जेजूच्या एकवटान आमी म्हणया. आमी कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय ताची भिरांत आमकां आसची ना जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान जियेता पळय तेन्ना. तर ह्या वेळार आमी ताच्या एकवटान आसा म्हणटच सगळी आमची मागणी देसां आमच्या मनांत आनी काळजांत धरून जेजूच्या एकवटान ताच्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यात आतां आमी सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पापकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकोतीन सोर्व पातकांतली सुटयांचो राकातांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सुम्यांचो क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकृत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकृत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 64 D32 मोगा पांटोप. देवा उतोर मागोन घेता, देवा उंडो मोडून वाटा, तशेंच आमकां फावो जाली, येरूय देणी वांटून आमी, साता बाबा भुरगीं तुजीं, साता Baboin sogli, Santa Baba, Burki Tushi, Santa Kori, Baboin sogli. Misan, Zorta Goran, Zorta Kavan, Dom-Domosle, Bedomito,
उजवाड आमच्या जिविताचो सदा पृथ्वीर साक्षी दिवो सदा स्वर्गार संतोष तुझो सदा पृथ्वीर साक्षी दिवो सदा स्वर्गार संतोष तुझो. आमचे दोळे धांपून जेजूक आमी नमस्कार करुया. आमच्या काळजान ताचो अनुभव घेवया. ताचें जिवीत जावन आसा आमचें जिवीत तें उदीक खोलायन आमी अणभवया. मागुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फर्मायलां. ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोरपोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मागीर फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर सदोसन आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 89 F9. जेजू तुझें नांवूच पुरो. जेजू तुझें नांवूच पुरो मोशकालसाक दिवंक सोतोस करो तोर कसले दादोसपण पळोवन तुका देखतोस कसले सूख जाय तोर कसले दादोसपण पळोवन तुका देखतोस कसले सूख जाय.
Let us now take the entrance hymn A27, Your Word Stands Firm Forever, page 14. Your word stands firm forever. Your truth, O Lord, is everlasting. Your love, my joy, my true delight. Hallelujah, 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 hallelujah. Your word, a lamp to guide my steps, a light to shine on paths of darkness. I place my trust in your command. Hallelujah, 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 hallelujah. Good morning, everyone. Good morning, Father. Praise Mass offered in thanksgiving and good health for Mary Agnes and Aloysius Dias on their wedding anniversary. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, today is the 33rd Sunday of the year of the cycle C. And as we come to the end of the year, the Lord in a way asks us, how prepared are we for His second coming? Today's readings, as we hear and respond and reflect on them, tells us we need to be ready at all times when the Lord will come. None of us know. There may be some signs that indicate His coming. The Lord says, do not be taken away or bluffed by these signs, but be always ready to welcome Him when He comes. With His thoughts in our mind, let's enter the Eucharist, ask the Lord to forgive us all our sins and our failings. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, to my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, may forgive us all our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Kyrie eleison. Together. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth peace on earth, peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth peace on earth,
peace to people of good will. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth peace on earth, peace to people of good will. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth peace on earth, peace to people of good will. Amen. Amen. Let us pray. Grant us, we pray, O Lord our God, the constant gladness of being devoted to you, for it is full and lasting happiness to serve with constancy the author of all that is good. We may this pray through Christ our Lord. Amen. A reading from the book of Malachi. Behold, the day comes, burning like an oven, when all the arrogant and all evildoers will be stubble. The day that comes shall burn them up, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. But for you who fear my name, the Sun of Righteousness shall rise, with healing in its wings. The word of the Lord. Thanks be to God. Response: the Lord comes to rule the peoples with fairness. Sing psalms to the Lord with the harp, with the sound of music, with trumpets and the sound of the horn. Acclaim the King, the Lord. Response: the Lord comes to rule the people with fairness. Let the sea and all within it thunder, the world and all its people. Let the rivers clap their hands and the hills ring out their joy at the presence of the Lord. Response: the Lord comes to rule the peoples with fairness. For the Lord comes to rule the earth. He will rule the world with justice and the peoples with fairness. Response: the Lord comes to rule the peoples with fairness. A reading from the second letter of St. Paul to the Thessalonians. If anyone will not work, let him not eat. You yourself know how you ought to imitate us. We were not idle when we were with you. We did not eat anyone's bread without paying, but with toil and labor
we worked night and day, that we might not burden any one of you. It was not because we have not that right, but to give you in our conduct an example to imitate. For even when we were with you, we gave you this command: if anyone will not work, let him not eat. For we hear that some of you are living in idleness, mere busybodies, not doing any work. Now such person we command and exhort in the Lord Jesus Christ to do this work in quietness and to earn their own living. The word of the Lord. Thanks be to God. Acclamation. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. 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 Watch at all times, praying that you may have the strength to stand before the Son of Man. hallelujah, Hallelujah. 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 The Lord be with you. And with your spirit, Read the Holy Gospel according to St. Luke. glory to you, O Lord. As some spoke of the temple, how it was adorned with noble stones and offerings, Jesus said, as for these things which you see, the days will come when there shall be not left here one stone upon another that will not be thrown down. And they asked him, Teacher, when will this be? And what will be the sign when this is about to take place? And he said, Take heed that you are not led astray, for many will come in my name, saying, I am he, and the time is at hand. Do not go after them. And when you hear of wars and tumults, do not be terrified. For this must first take place, but the end will not be at once. Then he said to them, Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes, and in various places famines and pestilence, and there will be terrors and great signs from heaven. But before all this, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors for my name's sake. This will be a time for you to bear testimony. Settle it therefore in your minds, not to meditate beforehand how to answer, for I will give you a mouth and wisdom which none of your adversaries will be able to withstand. You will be delivered up even by parents and brothers, and kinsmen and friends, and some of you they will be put to death. You will be hated by all for my name's sake, but not hair of your head will perish. By your endurance you will gain your lives. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, in the course of our life here on earth, we celebrate a number of events, be they personal events that affect us personally, or family events like our birthdays, anniversaries, ordination days, day of our dedication to the Lord, and so on. And for all these events, we put a lot of effort, prepare a lot, so that everything falls in place and nothing falls away. So to
we also have to face, or we appear for exams or interviews, be they school exam, be they board exams, be they university exam, be they professional exams, but we have to, and also we personally put a lot of effort to prepare for them. Those are things we also have celebrated, like a feast. Today, the number of feasts in the church, practically whole of God. Because next Sunday is the feast of Christ the King, and then we begin season of Advent. And for all these events, we prepare. If you are outside the Basilica here, you will see a pandal there, getting ready for the feast of the going to side. So everything, whether the feast, personal, social, cultural, whatever it is, when somebody of high stature comes to our place, we prepare a lot so that everything goes on smoothly. We are in the last Sunday of the liturgical year, and today's reading is the second name, so it speaks about the second coming. The gospel passage we heard from St. Luke's is from what we call eschatology. The word eschaton means future events, future times, future happenings. So the Lord in a way asks us, how prepared are we to face Him when He comes the second time? None of us know when He will come. Let's not talk about the end of the world. That is far away. The Lord said in the gospel passage, these things will happen before. They've happened so often. We had world wars. Now at present the wars going on in the Asian countries, in the European countries. This season will come. There have been famines and all will come. They will come and go. It's a sign that the Lord is coming. But for our own personal life, when the Lord comes to us, and we have to face Him, when we meet Him, how prepared are we? Can we say there is still time? You know, the parable of just told that the rich man, that man who got farmer, got plenty of crop, that he says, now what will I do? I will build bigger barns. The Lord told him, this very night you will have to face me. So today liturgy in the reading gives us some hints how we can prepare ourselves for when we meet or when we encounter Him. What I saw, the first thing is live, enjoy every moment of your life. Live every moment to the full. Don't think about tomorrow, about yesterday. Yesterday is dead and gone. Tomorrow, we don't know whether we'll ever live tomorrow. If God gives, we take it. But live every moment of your life. Enjoy what you do to the full. It doesn't mean do something which are not required. Live a life of faith. Life of faith that is shown in deeds. We said in the first reading or second reading, Paul tells, live virtuous life. A life that satisfies you when you know you are walking on the right path. The second thing I see is to believe and to accept what Gautam Buddha says, everything in the world is transitory. Nothing is permanent. Neither are we permanent. We are all passing people. Just in gospel passage here, the people are admiring the temple, how it was built. It took 40 long years, he says, to build. But Jesus says, this temple will be destroyed. And in 40 years' time, it was destroyed by the Romans. Therefore he says, admire what you have, accept what the Lord gives to you, but do not cling to them. We may have a lot of wealth, which can be seen in different ways. Do not cling to them. Accept it as God's gift, because everything is passing. When the feast is over of St. Francis Xavier, all that preparations, all that will be taken away next year, if we are alive. Everything in this world is not permanent. Neither are we, nor. If you see the history of the churches and temples and all chapels, a lot of renovation and has gone, because what was built in the 16th century
small, thatched, muddy chapels, we call them church, they're no longer there. Everything is passing. So Lord tells us today, if you want to meet me personally when you confront me at the end of your life, live by faith. But the faith is shown in deeds. Live every moment of your life. Don't worry about tomorrow, but persevere in all that you do. You know the parable of the sower going to sow seeds. 3/4 fell on soil that was not good at all. Nothing came of it. But 25% fell on good soil. So the farmer sowed seeds knowing that something will come of it. Therefore, let us live our lives to some extent that something will come out of our life. It may be for ourselves and for others. So today then, as the last Sunday of the order cycle, we look in our life and see how are we living our life. Do we believe that one day our life will come to an end? Are we hoarding things? Are we attached to wealth? Are we attached to property? Are we attached to our beauty? Whatever we call it. The Lord will ask us the last day, did you prepare yourself well to receive me? Can I welcome you into my heavenly home? What did you do on earth to deserve the place you are seeking for? Let's arise and profess our faith in God. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father Almighty. From there he comes to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let's now offer to our Lord all our prayers, all our aspirations, all our desires, so that when you offer something in faith, in hope, the Lord will give it to us. Our response will be sung, O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. For our Holy Father, the cardinals, the bishops, the priests, and the religious all around the world, that they may lead a holy life based on the gospel values of love and justice, we pray. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. For young people in our parishes and schools, that they may be helped by their mentors and teachers to make right choices in life and in their career, taking into consideration their innate talents and aptitude, we pray. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. For those whose death is imminent, that they may sincerely turn to Christ, believing in his readiness to pardon all their sins, and trusting in his power to destroy whatever sins there might be in their lives, we pray. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. For this Christian worshipping community, that by worthily conducting our Sunday worship, our faith in Christ may be strengthened, we pray. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. For all of us gathered in this Eucharistic assembly, that we may have the firm resolve to live our lives to the full, using all our God-given talents and gifts to build the kingdom of God based on the gospel values of love,
peace and justice, we pray. O Lord, hear us, we pray. O Lord, give us your love. God, O Heavenly Father, we offer to you some of our prayers, some of our aspirations, desires, that you know deep in our hearts. We ask you, Lord, in faith to grant what we need for our daily sustenance, to live a life of love, love for you and love for the others. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Let's take the offertory hymn, Lift Up Your Hands, B13, page 71. Lift up your hands and offer to the Lord. Lift up your hands and offer to your God. All that your life may hold of joy and care. Lift up your hands unto the Lord. Lift up your eyes and see the works of God. Lift up your eyes to the glory of the Lord. See all the beauty He has spread for you. Lift up your eyes unto the Lord. Pray that a sacrifice may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that what we offer in the sight of your majesty may obtain for us the grace of being devoted to you and gain us the prize of everlasting happiness. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer, to live like us in all things but sin, so that we might love in us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours, that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in joyful celebration, so we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down a Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it, gave disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me.
the mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation. Giving thanks, and held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Philip Neri our Bishop, and all the clergy and all your people. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who please you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us say the prayer the Lord has taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her unity and peace according with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Lamb Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world and our sins. Happy are we now who are called to share at his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. D45, page 119. Come, O Lord, to my heart. Come, O Lord, to my heart today, and stay with me all the day. Come, O Lord, to my heart today, and stay with me all the day.
Let us pray. We are partaken of the gifts of this sacred mystery, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us growth in charity. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Pray to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father, filled with glory in heaven, and preserved your body from corruption here on earth, filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask for intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. To follow the Lord and find freedom. N32, page 297. To follow the Lord and find freedom. To love us, love and bring peace. To spend our lifetime for His kingdom. To want it to grow and increase. To search for the truth never ceasing. To look for a star in the night. To know care that you're never tiring. To wait eagerly for His light. To follow the Lord and find freedom. To love as He loved and bring peace. To spend our lifetime for His kingdom. To want it to grow and increase.